ba sampling brand advisor to the Chief Minister of Government of Meghalaya. Hoy, habangan kunta ngamut makan pigala baro. But we are trying our best. We are having in the right direction as of today. Ka-blueprint yung government nito ni lambang jing alam ng sakura kay sama. Hindi ka-blueprint the blank page kan jing talk. Ila bola para mang pa kuno panong kumukan ya. Kanuksa. Datang kami ke sarkar project. Kunongin bola pa ka project nagtak kilok ibadat ko biang bakot kilok besar gede sakana. Kebajar kami persen ke arhunyo kuru arhunyo aja ku mana kali lambe mga bakla lay aja ku approximately tan mentagiyut kumbasan aja ku lambe mga bakla tangan dipataki lok may nagkani lok may dungi lambe kilok sa penbek sudah hagano kuno banta hanay na sonsi ba mana kami dan winning party congress are qualified citizen of the state dan ini long kinok sa penbek you are wrong. You are missing your own children and your own daughter in this world. Nganong iti. Lagi try lagi pa siap kino ilang kam da kaskur. Kaskur ka babu ubray bang singap. Kajabin bang trikam. Kudem jangan ngelayo pe geleng kari kasi. Ngawan sani da katar da kajib kepada jekang tanak mat atli na mga pertat kay si kasniw surok. Wah daya ngabat baka sikiti nga kali sikiti kajing bahar ka surok kabalong sa bapalan bangadas ngap kata ketinjing bakit kita kikrur gante sani ngala sumbang lipalang ka development kani ka sarkar pimla banlen numla banlen lan nuru ladang ada nong syun kani ka patil try kan habiro kalale bahar sisa bat ngamtip na ay kadaw piyo magkatopat ng tipsyo na daistang baong tap kliit klam siyek kajing liap ha ikikun samla kajing tait baki kena samla kibadan sab kibadan ta kajing tresitom kiyo ikiskin bapir UCM mulai initiate bon kiskin ke CM elevate ke prime ke bakiyo yakaram ke baklam sut manseng ikam hijam Layeng deki hajar wati ikna samla nimla banle lagi jong kat bidang long tang gawe ke state praribi diconga naga daw idon kam ma trelang idon kam mantar trelang wat hagani ke MD nimla banong SPDP galong pop di pilong pop namare trelang bat ke MDP badan ke BJP sajis pasnem on way bertren hapo ke YouTube nimla masih sama way kamla hindi mo sutulan ko nagdagadaw ban penurong gigi mam surang jong ka nuno ka pa detang hagaji ke na sumo na kapitay ba med ba ako mo chairman jong ni ka RDA hagaji long president ni jong ka UDP ngayo iya kata ka jinglong big heart ka mensim ka baya banong goba pangyang ko SSPDP tamangi nim snote ka long ka forma ni ka RDA MLA promote MDC. Ngiro ng SPP yung tang mangilay ka ng Sap. Ngai ka sungu yaw blay track and rat. Wala suma suker yangi ban poisuk poisan. Hakani ka yaw ring do ban pensay halor ka party NPP jongi. Ngai kublay yaw chairman bapniya jakani ka jingyalang Badu daya tat working president jongka NPP Maus Nurut Block. Ngai kublai yai kipor lang nongrem ibadai president jongka youth jongka party NPP jongi baro state. Ngai kublai yai ba Macmillan bersat ibadai president jongka party NPP jongi jongka West Kasir. Ngai kublai yai ba Pantin lakadong ibadai lok jongi kandidat jongi ibadai ru uparlok bayatre lang hapo ka district council ringkat banga ngai kublay ima himasang plan ibadai ex MLA jong Maus Nram